In this update, the Public Service Associations commenced legal action against government housing agency Kāinga Ora. The PSA has filed proceedings with the Employment Relations Authority to prevent it sacking maintenance operations workers and rehiring them on temporary contracts. It claims planning to rehire workers to do the same work breaches its collective agreement. Despite diesel prices dropping, building a home is still getting dearer. QV Cost Builder's latest update shows diesel fell 19% in the past month, but a range of building products went up, some as much as 25%. QV spokesperson Martin Bissett says materials are pricier across the board. Things like timber framing going up, a very common material, garage doors going up, jib board going up, concrete, and also things like pipe work. Landscaping company Auckland City Lawns has to repay an Indian migrant worker the nearly $45,000 it charged him to secure a job. After working almost a year, the worker complained to the Labour Inspectorate in 2024. Bank records, WhatsApp messages and witness testimony show director Kamaljeet Singh demanded payments for getting work and a visa. The company's also been penalised $16,000 and Singh must directly pay the worker a further $8,000. A Pink Floyd tribute show's cancellation could be down to image licensing. Kiwi band The Pink Floyd Experience has been performing for over 25 years, but had to call off tomorrow night's Napier show because of a cease and desist order from the licence holder. Intellectual property lawyer Earl Grey says the problem's likely to be their use of hammers, which feature on the wall album cover. Now, I understand that they had the hammers on the stage in a ring, but they also are selling merchandise with the hammers on them and even their Facebook. That hammers image will be protected by copyright. That's news. In sport, the Cavalry is returning for the Hurricanes, who have made 10 starting changes for their home clash against the Brumbies in Week 1 of the Super Rugby playoffs. Geordie Barrett and Duplessis Karifi are among those back in the side, but Whihi Anganofo remains sidelined with a hamstring injury. Lester Whainga Anuku is back at open side flanker for the Crusaders as one of 4 starting changes for their clash with the Blues in Christchurch. And the Blues welcome back the All Blacks duo of Patrick Tuipalotu and Ofatuanga Fasi. The Chiefs have also made 10 switches to their starting lineup, including the return of Damien McKenzie, Quinn Tupaia, Tupou Vai'i and Luke Jacobson. That is sport. Radio Samoa. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a whianga o le ka nesa o tutonga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisile Omega Cars. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Nā alofa Samoa.
wa ule ne yo kasputi alu a wale suia ngila wa ule kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu a mo Radio Samoa ele nganga fia male nganga fa'aloalo o te fatalofa ia te oe o folofa fo ia te oe le swafa maru malo le tato li faolo Yesu Kiriso ia male mamana o ngā luenga ua ia whaia mo oe ma ai maise le vavenga na ia whaia i le tai au a o wha moe ma whatoa whata oto to whanga o le atunu ia na sengi ailo mauli peilava o e stangata ua pongi sa atolu la lulangi ma e le lopo e o tipo ua e ola. Alale mea na whaia e le atua e le tai au, sengi, fangu ia te oe. Ia ua e ala whai whanunga le lei. Vi ia e le atua mawhusia le whau o malo, tātou momoli lapa, e whonga ona o le anga le lei, ma le wha maoni o le alofa o le atua. O anisi tala e sili atu. Ele vi ia o le atua ma whaafo ilo na vi inga ona o lona anga le lei ma le alofa taubulu muri pea ia te oe ma le au lava vale ia kali e mai. Ka pena fo i le fionga i le fonga le tātou pol kalame whale tua ia e mele. Talofa Samoa, ma lo le soifua manuia whapea fo i le langi matafi. Whamui moe sa manuia lau tai au ina wanganga e le la ma la usu Samoa. Ala seu le atunu i ona tiute mo na Faiva masani wa tofi ai. Ia se yo o mai fo i na Gagaifo Faiva i le so tawalunga atuai. Ia ma le au unanga fo i ale tofa. Ia se manu po alftelenga fo i a fonga bua Francis JUN. Ale mawhai natu lango le producer le na. E mawhai ana no fo mai i whaatonu le lei i ale tātou ngā ruenga. Se ia mai ale le. Ia runga la e fiu e fiaru le mawhai natu. Ia e whaafta iatu a se manu i le ngā ruenga tau longolongo i le nei aso tal tonu fo i sa tapu i au Faiva e le mamalu o le atunu ai maise lawa le au whai ngā ruenga tutofi i manai tamam tina mātutua whaatalo whaatuai i le lo Samoa i ona tūlanga whaalupea o le a le o iai se whaamtalanga o te loa o le sāfu lau le nā ua mai ai ona fola le whala i le tai au tātou fo lau ai whaapena. Ia, e le ngata i lea, whatalofa i le tātou FM 106.1 i Samoa, mana tua fo i lea, ua whalau tele le tātou ngā ruenga. O le teimi lava o le ngā solo tātou polo kalambe i New Zealand ei au kilani. Ia olo whapena fo i ona whafonga ma mai moa mai i ai. Ia le mamalu o le atunu i Samoa. Mausea le teimi le nei. Io e lefeo i ama whea vea i le tio awa fo i o loo wha wau pea sa i o le afiafia nā nei. Ia whaafiafianga matauru manga o le whailunga ina o le tuto tasi ma le ona sful ma le whātau sanga. Talu o le tātou tuto tasi, talu o na tātou sauloto ma pule sa moa o na lava tangata. Ia whapena fo i le matua o le tātou kemo kalasi. Ai i le uli nei whaatalo whātu mo le nganga whaalalo i le whonga fo i o le tātou por klame le whale tua ia e mele palamo. I le whaapoponga le nei o le malu i whale. A malu i whale malu fo i whafu. Whatalo whatua i e mele malo le soifua mruia a fio maia i le por kalame. Le ia tau sa vea ia ma e mele ma le malu i whale. Malo le soifua mruia. Ia, whatalo whatua i lau fionga le ia tau sa vea le neia fiafia. Malo fo i le soifua manuia. Ia o watu pe ua. O lae up to date lava tātou i whaafifianga mai le tuto tasi le tātou atunu o sale. Wa ki le loka fialu i Samoa nei vai tau. Ia sa o le lei oe. Ai lei se mea siri o na tau. Wau e sila i tinga le maua lunga o le taunga tā o pase se a wa le mawhai o na tau fiofi le atunu o. Mai tawhai fio le lelo rangi New Zealand nei, Australia, Hawaii, le malo tele o Amerika. Ai mai se tuila manua ua sau sori le atunu o. I le whailunga ina o le ono sfulma le whaale, ta whewhe la pe a whailunga nei, le ono sfulma le lima, pe o tausanga alo ia amana, ia. Fo e leo le yupeli, aulo, te le lopo le alis tausanga ta ua le inuma, tu Just imagine, 65th anniversary, people will be coming from left, right and center and descending upon Samoa. Ea, whai atu mamau ia se tā fuafuanga le nā mea, aia. Ia, mana, ia, ele nā por kalame li i mor tau sanga fau e, se sefe atu aisina se eleni e,
Se tātou o whaaironga le ono sfu 5 tausanga sa. Moni au. Ia, nā mai lo vai aso, ia mai se fo i a tiu te masari o lo o tau tala noa i pēr. Malu malu o le atunu ui tūlanga. Fo i lea o le mana o mia. O le seleni o fale tupe tau te tala noa ma wheu tangai. Ia wāla wale wha mui moe o ainga. Le whata wina o se fale malu iai ma mapu iai ia le ainga. Ia, o lea lava mānei a lava le whaasosolonga o tātou porkalame i le iataua. I fo ina i ainga na moa lato pre-approval le neva yaso. So wa whaififia fo i o lato loto, I suppose, mo le na isi ainga ia whamai no mo le bank ia. Lo fo i tātou le mamalu le tunu upe le fia popo, wa. Ia. E alu atu le feto ai mai se mea pe ia. Te ka kia ia ngā me o ka lila vā fo. So they are very happy. Ua maua le lato pre-approval e lawa amata na whaasosole le lato matamata ngā whale e sua se lato whale mau. Maria, ai ua ngā fo i le tā polokalame ma le tā whaatalanoanga e whaasoa ai. Ua amata fo i o nā popoto ai i le atunu umawsosani ai e ti mai i lato. I le whaonga ino o nei o me o se leni matupe whaalu fo i lea. Awa amata i o na veo se educational program for people to know how to budget their money and also spending their money as well. Ia, e sao le leila walau saunoanga e whiololo ana i ainga wa vili mai e mo e leile i o le tūlanga wa ready lato. E tele lava le, there's a lot of positive feedback i le tā talanoanga le i atua. Malia lama. E wa mana ia pe o lau saunoanga o koe whangu ai le some ideas, some thoughts for inga le pe wa le vanga nofo awa pe e ka ko rentia. Pero wa abea le whalongolongo pe le polkalame wa pe wa toe mawaini si manatu fau. Fo wina ile ma fo pe e mana ia le sa ili pe fa feo na mau sato fale. So yes, there's been a lot of benefits from le polkalame as helping our people to rethink some priorities le nei o langa. Malia lama. Ai Mas se fo i le tūlanga fo le o le toi restructuring priorities. Toi avele wha mua le mea tauna wha mua mai lola e se senga o le mea tau o le need ma le luxury o le mana onga e te tau o na iai. Ia ma le luxury o so se mea lava e te mana ele tau o tele. Mai le o ti eis tangata pe a le maua le nā mea. Ai o tau ai le toi the redirection of where the money should go and the priority we do have now. E ai le tātou whamoe o le whale o le tātou a. Inga pēr whapea vole le sto ina mase o le matua mase la whanau tō lua pe tō tōro le la whamoe whaile mea le ang. Ia, e sa o leia le nā saunoanga wa tele lava ia e whautuanga po o ni fsosoani fo i wa whaamalama pe wa whaalau tele ai. It's given our people a little bit more information on ita lava my experience through all the banking years. I think o le lava o le malama e tui le mamalu le tunu. Ia le o iloa i la tope whawheo na whaini whiliwhilinga mautu. So this has been a very beneficial le tātou talatala noanga e. If sosoani ai fo i ina manatu fo. E le upu whaperetania fo lelo leanga upu. Information is knowledge and knowledge is power to make decisions. O tala tau longo ma tala e tu inatu. O le to mai ma le anga vaale na e mwhai ei, o na whai unga le lei. Ma malama ai la ia. Ia taunu u se taunu unga le lei. Tā tala noa i le tulanga lea, o le wha mautu wina o tupe maua, a le tangata lea le ai alu nei visiringa. O a ia documents e mana o mia a o lea le wha tulanga ina ia mauti noa, o lau tupe a tō leo le a le maua, yeah, or confirmation of your income. Yeah, tā ua tele le tūlanga a le ataua ona e iai lava tūlanga e te tau lava ona whaamaunia e mātou ai le ia vele tātou application. So o le me mua lava is the proof o le tātou tupele mo mai po le proof of our income. O le tūlanga le mana o mia e mātou i o payslipi, the most recent 3 consecutive payslips. O le winga o le whaamatalanga, it must be the latest 3 week afa pe o lo tutongi tai vai aso, so it must be the most recent 3 weeks payslips.
it's song it's a every fortnight, that it must be the most recent 3 fortnights. It must be consecutive. Wa avatu le bank o nei misile last week or lesi vai yaso. It's so fa fo I mai le bank. They must be very consecutive and the most recent pay slips. You've recently started a new job. Then we will need your most recent work contract. What's the conditions of your new employment? Is your most recent 12 months total income that's been confirmed by IRD. So we will ask for these recent pay slips as well as your IRD summary of earnings, which is the most recent 12 months. My work contract to tulanga umafabea, so it's to make sure they are up to date. Oia, awala tā wala nā o le vava ai fo, i le whapea susu e vale fo, le rolo whale tupe ma tilo ai I lau kon kalati. Ai o le mea o lo whamautu, o le tā ua tele, o le umi o le kon kalati e mawhai ai, o na e whauawina. The capacity to be able to service the loan and your principal or even your le tupe lea ua whamatu umai e le whatupe ia te oi. Ai o le saolina. So it's a responsibility as mortgage advisors, as well as a responsibility of the bank to make sure e verify information nei. Wa approve loan ele mo tinola le ma le bank e sustain le mokesi that maybe o kon kalake le amaka is only for 3 months. If we haven't got confirmation and for some reason we get approval, we could be responsible for whatever happens. You've now got no income. But it is something more protection to make sure we can sustain this going forward. Malo whafonga bai le tunu I le tau whailo I lau whafonga bai ia le fionga le whaletua ia e mele palambo, a mortgage advisor nā te whautua ina oe ia malo tau vānu nofo ma le whaletupe I whautuanga le lei e mawhai ai ia ona whaamatanga mai ia le lofo le whaletupe. Ia ma whaia le tātou loan mo se whalefau. Ai Waene lau peni ma lau api ma lau faspe patusi le nei le numera emele. O le o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. E umatu le whaatalanuanga le nei, ia e sema se teimi e vala awifu ai le tamama le tina. Ia, mama wai seva noa e whaatalanuanga atini ai, ma wha mala malama le lei ia te oe le tele o nei mata upu. A ola whapea, allow what to today for any current loan. What information do you need from your client? Mole loan le la fai le temi le po loan for la vola ai le temi le o fai le feutanga inga le. Afa pe o le wa fai le tato application ave le bank la yeni tato loans we currently have hire purchases, bongi personal loans or credit cards. Again, the most recent 3 months history. History, it helps us to back up the tato application. Most recent 3 months history of tato loans or the other part is we need a contract. For the current tato loans we need to see interest rate offer. How long is that personal loan for? Maybe only 3 months left. Again, bank, we can say to the bank, even though personal loan there, it will be finished within 3 months or whatever the case would be. Just on information it helps us to look at the overall profile. Is strengthen ai tato application ave le bank. Mo le tangata la le first home buyer. Whapea le oi ila na tiposi
e whawhewheo na whamautu ma whamausari e tali tonu ina ai o ia pepa ma whamtalanga e mana o mia mai lau client. Yeah, taua fo i o le vaenga wa o le si vaenga le o le tatou application is po whaamaunianga o le yeisa tatou tupe e whai le tatou deposit. So a whaapea o le tatou Kiwi Saver. Ia e mana o mia le tusi mai i le company la yelo Kiwi Saver o your Kiwi Saver provider. O lona winga e mana o mia le vili o tatou i le Kiwi Saver provider a whaapea o Westpac la yai. Vili le Kiwi Saver team a le Westpac and say, I'm looking at buying my first home. Can you please send me written confirmation? It must be in writing. O poleale amount le eligible tatou would withdraw if whaonga as your deposit. Awhape oni savings, we must have the last 3 to 6 months. Ona mana o mia le banking I prove pe o se tupe mo ia tatou lea na sefe. Or did we borrow the money from somewhere else? Or is it clean money, or is it anti-money? It covers the anti-money laundering aspect of things. O le mele ta uai pe o lo so nanga mo ele su e vale, but it is something that we need to make sure e mawhaiona verify the source of funds. O mele leona mana o mia ia, so we can see consistently whether it's your own money that's being saved. A whape o se tupe na wha mea lofa mai, we won't need a declaration o ainlean au mai ele mea lofa, and it is going to be a mea lofa po o yeseto agreement e to tongi lea tūlanga, wa a whape is a loan from somebody privately. I olo na winga e mana o mea mātua include le lau commitment lea within le tātou servicing lela ave le bank. Ala no winga la a fia I fo la ma mea fo I o se mea lofa e ta wala mai I se tufanga fo I leo se wili. But ye se wili inheritance from your grandparents or your parents' will. Ala no winga ta ua fo I le mea lena ta ua la maram la ba ele for the tupe. Yeah, absolutely. Walo no wingo tūlanga la lea mawhaiona mai se confirmation from le lawyer, because normally that will be the lawyer as a distribution of the will langa. Au mai so yes, e mana o mia po o, is it your funds or is it po le ale source o le tātou tupele mo mai, so yeah. Ia, o mai lea I le fasili muli ia e tāwalunga ia le talanoanga foi ma le fionga. A whapea la lea ua mana o mia uma le whale tupe nei wha matalanga ma wha maumaunga. Ai se a e tāua I tele le avatu uma o mene le teime le tas. Nai lo o le wha talitali atu a wa I te tasi mai ia documents ma mea whapea na. O le ala le tāua o le ave uma ma moli uma wha matalanga le teime lava le tas. O le tāua ia le tūlanga lea le iataua ona the bank has to make sure these documents are recent. A whaapela, for example, o nei au mai tātou payslipi. Ia whaatali whatoa au mai tātou bank statements next week. Ia whaatali whatoa mai isi documents. By the time e mai isi tākou documents, these have already expired. So which means we need to go back to square one. And sometimes it be if we not just our people, all customers. If to comprehending but this is the reason why, is because we must make sure, otherwise then we go back to square one. So we must make sure or documents they are within the time frame lemon o mia bank. In that yasef le to go back and forth. Back and forth you ma delay lava le tato application ma delay for ile decision al bank au mai mo tato. So beola so nonga eta uatele if we can please have all the required documents in one go. Or even if it's just a day after, that's actually okay. Because we don't want to go back to square one. Documents, then we are just moving on to 3, 4, 5 weeks. Progress. Yes, there's no progress. O le whaletua ia embele te maua I le telefoni o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, olua fitu, valu tolu fitu,
malu fa malu o ia upu muri mai ia lau fionga le faltua ia na tātou ma vai ai lea ma le whalot ia na ia fo ita sanoanga le nei fiafi fa tai tele lava le ia tau sa vea mole e fasili ma le fa tupu manatu fo ia wale ma malu le tunu ia manu ia tele le fa manu ia le fa manu tuina le ngana Samoa le nei vai yaso na ia lava mole alo ma fa na ina ia wona e ngalo le tato ngana ia fa pe fo ile the remaining celebrations ole fa manatuina ole tato tuto tasi ia manu ia tele fa fifianga ia ai mai se fo ia malo longa le nei fiafi ia so tala no atili ai fo ile vai yaso ai ia soi fo ia alo fa te tile sa no fa loalo ia o ta volunga ai fo imale ta fa so ile dei yaso alo fogia le tua ngā ruenga o tutoi ole dei fiafi tau nu umale manuia i ainga au ta malawa ta whiloa i le vai aso fau ai fa soi fo ia mo le temilei ia le na ta volunga tuai le tala doanga ma le whalitua ia e mele e mwhaiona e wala au i le temile dei i le o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o o leo wawai atu ia wanga i mai fo i leisi e tātou mā lo le porkalame lava le nei o le malu i fale o le tamaita i ia manu a vele a au vele ia o se tasi o tamaita i na ia whaafsota ia le vesosoani ia le whaletua ia emele ia matau nu uai i le whaatauina o lona whale mua first time home buyer Manu Ovele joins us this afternoon. Ia, a whaiua e tā pena mai, ia whatalo whatu ia te oe le whalitua, ia pole tamai taifo ia Manu Ovele. O whatalo tali la Manu Ovele. Ia, a vea fo le nei a wanoa e whasoa tua i fo i male whauau le tātou whawhiloai. Ia male whatalofa i le pa ia lasi o le atunu i ona tūlanga whalupe, le tātou vānu rofo ma le tāwhatolu o pa ia mamamalu wha le malo, pa ia fo i mamamalu wha le e kālesia. Ia mai se fo i o pa ia mamamalu wha le anganuu wha le atunu, ia mai se le tāpua inga mamalu anai tamam tina mātutua, tua asina sina o le atunu, po whea lava o lo o maua mai ai mauta malawa, whale o tangata mātutua, ia wha pēnā fo i mauta ngase. A whea tūle i atau sa vea ma le sunga fo i a seu manu. Ia whaatalofa mo fo lofa i a te oe, whapena fo i lunga le tātou api o fo linga. The Facebook page, ia whapena fo i ma le tātou YouTube channel. Ia maisi a fola o upenga ta whailangi o lo ua popoto. Ia o tātou tangata e saveu wanga ile. Ia whaatalofa atu le whanitua, ia po le tua fine fo i a manu au vele ma lo le soifu manuia. Ia, whaaftai le tua ua maua le awanoa, e whasotai e fo i mawawa i atu suru o le tino, ia, a fio mai e le porkala me o le malu i whale. Manu, tātala noa i fo i wa leo ua o wawa atu nei, o oe la leisi client lea, o le first time home buyer. Na whawhewhea, a le ale umi na whaatino ai ia na whiutunga inga, e tawala tu le sosoani le whaletua ia e mele ia whapea fo i ma le whaletu pese tango e vali mai se ata fo lele e whaatulanga mai ai ia how the interest in you triggered. Was it through this conversation with Emile or was it through some other way? Whaftaila mo whafsili. O se mea waleva o na tau mawhai e fia maua se fale fia whātau. Sa umi lava se taimi o tau mawhai i se sosoani. Ia peo le lua o lua whaalongolongo ai le lua porkalame lea ma e mele. Ia ai taimi e whaapea ai ka ke alu ai le bank pe ta te alu fo isi mortgage broker fo ingai. Ia. Ia, ai pangale, ia, whapea fo ia le leila tananu, ia, ai tate latu. It's a totally different language they talk about. O se mea, e matua ai fia mana o mi, ai lava se sosoani, se tangata pei o e mele, se tangata au ana whapea. For me,
Ia o le lua wha. Ia, I make up my mind to call her. Ia whaalongo pēa lua polkalame. Maria love. Ia lea nā sa o kōla I lua ia Emily. Ia o le bonus la le ia awa ia. O le nganganga sa moa I le whaasoa mai male mala malama. Wha mala malama mea malama. Ia o le awana le sa vea. Nā lo whaftai ese le tāua o se mitabitanga fo le nā ia te au. Ia se tāua o le nei pola kalambe ma le whaasoa atu. Whaaloto tele ai ia lea tunu. Ma whaama I te mea fo I lea. E ma whai o le whai. Whai e ma whai e isi tangata. Lan mea lea tātou le ma whai. Mama o lau tala lava lea. O loo mitanga lea I alo ma tama whanau. Ta mali I ma whaletua ma tausi pe o na iai I le whaletua ia e mele. O tangata ua ata ma mai ma ua anga waa I le la tau lava lea. Whaasino manga o le ngā luenga le nei. Mai ese fo I le tomai o le nei fo I whaletua. I le wha ngā ino le ngangana whai ngō fie. Awa, e sao le lei ala o sao luanga o le whaletua. You know, terminologies in terms of the property industry and realty industry, it's a total different language altogether, like the language of the court. Pio le whaamtalanga I whai, tono malangana al whaamsidong. E tutusa le lei ala ma le tanga luenga le nei, le whakta wino se whale. O le ala, ia se whanonga I lau fionga le whale tua. Amatai ma whai ona whaalo to tele foi matu ina atu le nei au nanga. E ta watu I tangata. O se mea e te tau o na whaia. Tā ua le whaatau o le whale nai lo le tātou nofo mau to tongi pēa. A wale whaafonga mai le atunu I sau whautuanga. Eo I whaftai tele lava. Sa o lele ale sau noanga. Au no fomo o ma whau I le tele o tau sanga le rent. Tu so ua umase tau sanga na utango le wha o popo au tupe. Na totongi e se rent. Ia na whapelo o ma whau. Ai ana whaatau totongi e so umo ke sipe whaatau so o whale. Ia o se whautuanga fo mo au lava ia mo le tato watu nu upol ma malo le tunu o whafonga mai. O le e siri le whaatau o se whale. Ia. E ui e awa na o foi na fefe whaatau se whale o na o le tele o lota whaalongo I le tala lea, ma lea. A lea o walu whaatau le whale, o toi ma whau. E sili atu le whaatau le whale nai lo le rent, o le ese ngā lava ia awa ia. Tusa atotongi lo lau rent le vai ia. So yeah, so many, how much you just like throwing those money away. Kusa yoe o le whale le tau tino no fuai. Ai ana whaatau so ta whale, ia e to tongi. A ola ta ita lava me to tino. I call the rent sometimes it's like a dead money. Yeah. But for a mortgage, you pay a mortgage. It's like something that you e koe maua mai. It's a tiny o luma. Io te whautua fo I ama se sosoani atu nei o tātou tangata. Ai mai se lava nei o tātou tangata Samoa. E maa lia la. O le whaatau le mortgage le whale. Nei lo le rent. Wa lewa tele no rent. Ia as taimi mua mua lea. Wa whaatau ai so o whale motu. Ma ua o wiloa mo o mautinoa. O sa o mea to tino lava. O ke le o to e tia ia tu. Sa o tupe I le rent. O le tupe pe, le tupe le na o le rent. It's a dead money. Mai e whaatapula a fo ilo na. E umai le vai aso le nei le rent. Ia na e toi turi a fo ila ia o le si peisi ake pe. Ia le si rent o le si vai aso. Ma whapena. Ai, ese le tā ua I lau saunanga tina. E le whaatau ina ma le whaese ina le velea. O le tupe pe alu le rent. Ai, o le tupe toi whanau mai o lau investment lea. Ma o le whale le te tilo atu e mai se ai tonu mawhio ai. O le mea patino ia te oe. Ia ai e alau la oe mawhutanga ma le whale tua ia e mele le teimi na lua ngālu lua e whaatasi ai. Mo le moe lea. How did you find working with her? Was it easy, simple, na yeini ni tūlanga fo le whainga tāpe sa whaingo fie le lua mawhutanga ma lama tiri ai le mele fa matala tu emele. Sa vea o se
whawhetai le atua ua o miti a e mele. O se, ila ua ia honest opinion, o se tangata e se le malama. Moni o. So le tasile mea na o fia e ua o maua e mele. Very understandable, understand le situation le ika ika. O tangata fo e malama ngō fie, sa ia wha malama au ili mai ia te au i le whata wino le whale. O se tangata o e loa lona sila fia, ma le fesosoani tele. Whai ngō fie ale communication ma e mele. Ele iai ma se whaingata, o se tangata fo she had patience. Ata le talia le mea la e whai mai. Ia si ele tai pull off fo ingale. Pe o isi mortgage broker pe na whai atu. Wa whai sina leva. Ngā walu isi mortgage broker e pe ele maua tro se mea. Ia and that's it se longa lava ta te vili atu. Pa e mele. Sa le ngata ina wha losi. Peso soani. Ia toi wha malama tili mai. Ia whata wino le whale. Ia o se whamtalanga lea savea. Just say ma whafsili. Whawhetai tele lava tina. Au te tali tonu e vele nei whaataluanga lea so. O lea wha ma i te mea i a nganga ma loto fo i o le tele o mātua. Sa ngā lulua i le tele o tausanga ma whaaputuputu o la tau selene. Ia a o tau ma fau pea po le ale me tau na whai wa e pei o le autu wa lea ma le aunga o aute ia se fale o se ainga e mautu ia la se tala i lau sunga le wharetua e te fautuaina le tātou atunuu ma le community a Samoa mai melea e alu ala tanga te whaonga ia lona to mai e alu i le wharetupe ma feutanga i malfaltupe pe ta atu le ala le na e asa mai ai o le lua lima faatasi ma o ma e mele le faltupe pe na fai atu le amatanga sa umio tau ma fai sa ili pe faatau se fale motu. I've been to the bank, I've been to other mortgage broker. I know we my lava no style lava ya e mele pe na fai atu. Talking about financial, it's not a common or normal language. It's a totally different language. Once they, olo mai lole nanwal in tia po tangata le bank i pasengi o lea mea ma lea menea. E makua blank out tu sa polo o whape atu ele leila kasi mili. Ai pe onga whai atu la matanga. It's a totally different language. Ia pe ole mela na wo sa vea na o we need people like Emily. O te leo tala no atu lava awi ai I tangata o tātou atunu. Usa pele leila unanu. But I do need someone can speak my language. I after soani. A wafo elenga o ha ulela apalai o ha umalo to o dua masira mafana. Ia tau fai mana o mia o manava. O ha ula ia. Ia whapea, ai anga o wawe maua e mili. Ai o te lo tau sanga o tau mawhai le bank. Ia tato lo le leia le bank. E once you see something, o le leia o creditors man benga, and that's it. Whapea ngā fo isi mortgage broker, e losi mea. Au e mili, she give me chance. Ku mai leava no ai tau whale leia, ele mea lea, ma le mea lea. Ia malana sosoani ia e whaingata ane e vai fulenga ngana e tau whai ai o se sosoani mau ai wa uia whaftai wa wawe no maua e mele ia lea wa maua ile matau whale alo whaftai tini na vea tau tina manu au vele first time home buyer quite satisfied with the service Emele Palamo provided for her and her family. Le taua I o le na o na o te loe tō tele I la tō o le avala au nei a Emele e misele nei talanoanga o le telefoni ale whanetua ia Emele. O lua fitu, valu tolu fitu, valu fa valu o. O lua fitu, valu tolu fitu, valu fa valu o. Now, le wata au mai le settlement date.
Le asa le ngona no o ia te oi le aso ma le teimi. Wa umona saini le whiangainga. Wa tau ao atu e mele po o le whale tupe fo I po ai lava le owner. To the new owner, the transition and giving you the keys to your house. Le asa le ngona no o ia te oi tina. Tu atu sa o iu a au le ki o le whai to o lo malo. Savea, sa matua I leise ngangana. Sa malingi lo I mata. Because I thought I will never ever own a home. Talo whai. O se aso, na malingi lo I mata. Sa fiwe mele tala noa mai. I was so ngane tangi lava. Sa ofaftai le tua. Because o langona na, because of where I for le time sa wele mafofo ya. I rent the rest of my life. I le time na approve my me umale ile bank, the lawyer, the agency. Ya le time na tala no ai mo. Ya na ole malingi lava lo matam faftai le tua. Ona ua au sia foi, ona lona lo famalona ngale, ia ai mese lava, o le sosani tele, ale au omnanga falitua ia ai mele pe ona fatawina, ele matou fale, saber? Na lo, fatai ta ua tele, ia le tātal noanga le rei aso wau, tel tonu foi o langona lava le tasiso o stangata, o se tulanga foi o se sini, ua au sia, awa o le wha moemoanga au tūle nā pe nā lai ona tātou o ese mei malo tātou tunu ui Samoa wha onga ta moiti mawa aise whale wha mou tū iai o mo onga uma ia o mātua ia lela ua e o iai ma ua e tofo iai ia lea fo e la ua e wha so ai I lea tunu o I le au ngā tele o le tautua a le fionga I le whaletua ia e mele palamo le numera le nā o lua fitu valu tolu fitu valu wha valu o ia o la tala I lau sunga le wharetua o kaya. This is a very powerful interview and people are listening from all different corners of the world a o to tonu lava I Aukilani o le asau whautuanga e ave le tātou community whao ngā le ava noa lea o le teimile nei a o iai se leni ma ua lava tā pena wala au le wharetua ia e mele. Aftai lava e oe sa vea pe lava o le tala tuspa ia a. E te le mawhai ana e mose mea pe e le ask, seek, and knock. Nā lila. Keep knocking. O se e ia manatu whangan. A whai o e sau kiwi saver. Wha o ngālau kiwi saver taimi nei. E whaatau wai se whale. E le mo tātou ne, e mai sa tātou mātua o mātutua. Ai pare sa investment for our mo nei a tātou whanau. O tātou sa moa rei whanua, that's our investment. A o totonu nei atunu. O le maua lava o sau whale motu. Ia e te fia. Ma e mauti noa ai. E le mo tātou I e mātutua. Awa i se mea e te tuina mo si au whanau. Pea o mai le wala au ia te oi. Yeah, and this is the asset for your kids. Ile teacher. O so ngā pēanga whai atu. Awa e te whewhe. Awa fo e te pala ai. Puasa ia au mea umana. O le alu a pēona iei e mele sosoani mai. Pēona whai asa iei alo ma whau ai longa am whai ona o ninga se whale. Ai pēonga whai atu. Ia ele eia se mea tātou te mau. Pēe le ask, seek, and knock. Ia o se tala atu lea, saben, so tuani atu ai. Te le lava I le tātala noanga ma le whaasoa le nei aso te tonu fōi ia ua lango malu le whaafonga mai a le atunu ia ma ua whaatupu manatu fōi ua wha ma I te mea I tū langa le lei ai avatu le nei a vanoa. Ia e whai ai se sau noanga muli ia ma wha malosi au fo'i le atunu umanista mama tina mātutu o lo whaafongafonga mai. Le ua whaia lau whaiunga, ua tau lau o le wha moe. Ia ma ua SAA I te tonu o le Malta sa e
Moe miti ai, ma sio wali ia whapea fo ia na yo walo ia ma sio tau ainga. Ia ona tātau ma vai ai lea manu ma le whaalolo. Paftai lava mo le avanoa i oe, o lau fo ina fautuanga i so sisti lava o whaafofonga mai nefiafi. Whaatau sau whale motu. Po le ale telo taimi nei, pe le ale telo tupe whaalu lea mea pe i te tono lo whale. Ai wa mauti noa lava, o lau mea tō tino lea ua whaalu ai au tupe. Ia o se tala lava wha malosi, aua e te fefe e te sa ili, ia ai mai se foi. Tala noa i le tinapo le whaletua ia e mele, o e te le sana sosoani. Ia ma le taimi foi nei, leo wa ai atua, wa maana ia mai nava le sau o le economy, po le finance foi nei, vai tau wa tato i eisa vea, ai whaftai te le lava, mo le ava noa fo tu ina mai lo nei tangata whaatau wa ane nei afi ia oi fo whaafonga mai ia vea pea fo ia wha maalosi atu ai ia whaatau sau fale a e sili atu le whaatau sau fale na i lo le rent ia o se tala atu lea whaatai lava. Alo, whaatai tele ia te oe le whaletua manu, whaatai fo mo le taimi ua e whaasoa ai ia ma whapena fo ona whaafonga mai ia le pa ia maurunga le atunu. Mo onga le leimo oe ma le ainga, tātou te whelo i pēr whaftai le tua o tau lau o lo whaamoe moe tau wala atu le whale tua ia e mele ma le nei pora kalame a le malu i whale ia manuia le nei a fiafi tātou whelo i pēr i tātou sanga whaasoifua ia ma ia manuia. Whaasoifua. Ia le la le whale tua, e se le la le leio le whale tua ia manu, pe se whale tua o se whaifi au, a o lea la, ua tau lau o le whaamoe moe, ua sui tau i le tini. O le sailinga malo maloi mata, ai ua tali mai le atua, tau wala atu fo i lesi fo i awhawhine o le atua. Le whale tua ia e mele palamo. Le nei au nanga o tangata nei esel o mita te le ai. Pe a whai e matua i e masta lava o oe o le matua o le whaatufu nganga o louanga waa whaapitoa. E peila o le whaatau whale. Whiutanga inga e whaia ma whale tupe, ma pule o whale tupe, e vevela mai whale kupe ia, e vevela kuma e mele, maana fwoi a upenga, e tau ai le taua mo, oi, wala au e mele, e le olu a fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. E le ngata lai lea, o le porkalame fwoi lea na o whailoa, ia i lea li i ka muta le matua o Faiva, le angai o tupu le sunga ia Thomas. Le ri tala vou la le tele o ia le nao le pule le company o le Builders Blueprint i au ki lani nei ia o matua tau tele tangata wanga i mata ma mori mawina ngā luenga ma tautia a lea fo i company e pulea e le sunga ia Thomas tala vou le ri ka muta le anga i o tupu le matua o Faiva ia po le alava se be fia whai o lau whale, renovation ei fwoi to ina wo mata matai. Ma wala au mai a tau. Te au mai ale telefoni le tamale na. Telefoni le na le sunga. Ia Thomas, the Builders Blueprint Owner and Company Limited i to tonu o Okilani nei. Le ia se ngā luenga le mwhai le tamale na. O le o luatasi 5 valu tolu ono wha. O lua tasi 5 valu tolu ono wha mo le sunga a Thomas wa o i lato umana o lo o iai tono al polokalamele nei malu i fale e alu e mele so tupe ai e o isi tangata nei e whaatino le fausanga le fale whao popole renovation whao popole a fo i lesi potu moe o lesi fale ta ele o a me i tua o le single dwelling unit at the back or a sleep out to pulea lava o le ngalo lo maua le so san le ngata le faltua mele ia e fa pe fo i le i kamuta le sunga ia Thomas e le olu tasi 5 valu tolu ono fa o le tato wo le malolonga fo i mai fa wau le au nanga bale tu o le Gagaifo Faiva au inatu ia te oe ono le lango mai le company le whanema i le nei o le mauta ngā se lua i te tonu o Fiti, Nandi Masuva,
mo le whaatinoina o ngase o tonga whitinga o tau tonga o le ngase o le whatu ia whapia fo ilisi whale mai o le whaatinoina o ngase o tonga whitinga mo le ngase o le kānesa whaftai atua Pacific Specialist Healthcare, 2 hospitals in Fiji, 1 in Nandi and 1 in Suva, specializing in heart treatment, patients, and also the treatment of oncology and cancer patients. Yeah, let's go to the break and we'll come back. We'll continue. In this update, Wellington City Mayor Andrew Little says if councils merge, he doesn't want to repeat Auckland's mistakes. He's told regional leaders he's open to amalgamating councils within the wider area. Councils have until August 9 to submit proposals, under threat of the government making it happen. Little says a lesson from creating the Auckland Unitary Council is bigger councils can feel more distant. People fear that their council will be replaced by a remote bureaucracy that they can't influence. They worry that Karori or Kilburnie, Wainuiomata or Whitby will become afterthoughts. A man's died in police custody in Mount Maunganui overnight after being tasered. Officers were monitoring a vehicle of interest on Kaneere Street about 12:30 this morning when the driver tried to run off and then return to the car. Police say he rammed a police vehicle trying to drive off. Emily Ansell has more. The man was arrested with a taser and pepper spray used and became unresponsive en route to Tauranga Station. He was pronounced dead about 1:45 after police and paramedics tried unsuccessfully to revive him. WorkSafe and the IPCA have been notified and investigations launched. The remains of a 55-year-old missing more than a year have been found off Dunedin's coast. Murray Allen Wakefield was reported missing from Deborah Bay in May last year. Last month, skeletal remains were found at low tide on the Portobello coastline, since identified as Wakefield's. Previous bidders could help save Pegasus Golf Course. Hundreds packed a community meeting last night to discuss Wolfbrook Properties' plans to convert the 80-hectare site into housing. Waimakariri District Councils agreed to investigate whether buying the land is an option. Residents Group President Matt James says golf course operators were keen before and could be approached again. The objective is to make a few marriages of people who are already in the game and people who've got the money to come up with the cash. Profit and loss was very successful. What wasn't successful is the previous owner chose to not pay his bills. That is news. In sport, another big-name casualty for the Crusaders. All Blacks prop Fletcher Newell will miss Saturday's Super Rugby qualifying final against the Blues due to a knee injury. Lester Fainga Anuku returns at open side flanker after being rested last week. Blues skipper Patrick Tuipulotu returns from injury, while prop Alpha Tuungafasi is also back. The Hurricanes and Chiefs have each made 10 starting changes for their opening round playoff matches against the Brumbies and Reds. And coach Darren Baisley is reflecting on a very disappointed All Whites dressing room after their thumping 4-0 defeat to Haiti in their World Cup warm-up match in Florida. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Siwa uanga oi oi lolo fa ape epe e ualoi loi suiti sua malie pe yo se poi ninoi pe yo se loi a siwa uanga oi oi lolo fa ape epe e ualoi loi suiti sua malie pe yo se poi. Latalu
se lole avane ailo amare ipukofe awe ole ulu sere mole ole kulu lole ela mole mole ala mola mu abe o se lole avane ailo amare ipukofe awe ole ulu sere mole awe lakanu penupe awe tami tami awe olo ulo tolea tawina fa apele pele minoi 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 ale minoi mai ala upele Atanu perupe awe tani tani awe olo ulo tolea tawina fa apele pele minoi 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 ane minoi mai ala upele Ia le nā whawhiwhianga su I whiwhiloi o le manawa o ngā luenga. Ia e mai se fo I le ngā Gagaifo Faiva o le atunu e le nei fo I aso lulu e o ngā tutonu ka le mū o le vai aso ngalue. Ai o lo o malo lo ai Samoa ma lai whai a le nā ma le nei. O le whamda tuina, ia masalo pe umai tau walunga I le so. Po le nei o lo whatino ai ia le konseti ia mo le au pepese ma le au tale nia I le musika ma isi fo I whawhiwhianga I malai ese I to tonu o le tātou watunu pele ma le taulanga I Samoa. Ke rei loa lai le vavao o le tātou nuu le whale sa ngaunga ia pia I le whale tolu ia whapea fo I le vaina le lepa fo I whale o sa le wālasi ma tamalo sina ia whapea fo I le whale tau I Samau. Po o whai ala le vavao, fo I lea na whaamamalu nei I le masina na se I mawai atu nei. Po o tuu fo I whaatiu tala loa. Se ia mai ia aso o le fia o le tuto o tasi o le tātou o tanu. Ia whaafitai I le atua I nei a vandoa mātango fie. E le ngata I Samoa. E malewa ainga I le sausoli o le atunu o mai tafa e fia. O Samoa lava ia. Sau ia le whala si inga si I mai o pule ono I salawhai tu mua atoa. Ia whapea fo I le waa o fonti le whale manono tutuila mamanua. Ioi, ai mose. Bo momo ale loto I le whaalongolongo atu fo I le mea lofa na au mai alo matama whanau a Samoa. E ngā lulue whawai teimi le tātou whali a le Starkist na moli ane I le au malanga a le lutena kovana le fionga I apula. Ia whape na fo I le fionga I le pelestene o le sedate tua olo ma nei a fruen. Ia aile ngata I le na whaftai atu o le usa moni lava ia te au le sunga ia tu sa mau fata Brian. Ia o ia le na o le tātou konsula o le malo tuto tasi o Samoa I to tonu o lau whanua me ele o tu mua le motu ia tuila manua. After ia tu le vasenga o whaipule ma senate o le konkalesi o le mauta e lua I to tonu o le whainga malo tuila manua. Mo momo ale loto I le whaalongolongo atu I le launga le lutena kovana. Lauli ma lau whainga malo. O te fia siti sedi Samoa I sifo. Loi. O te fia siti seni ma whaia so unlofa mau. I to tonu o le malo tuto tasi o Samoa. Aisea, e fia whaisa o tautua I le malo Samoa tuto tasi. Wonderful words from the Lieutenant Governor. I want to be a citizen of the independent state of Samoa. Ai alisia wali ia nga sosolo. Alisia wali ia wale fia Samoa, wale fia kisengi Samoa.
Le va ngā tula e pa malai, le masisi nā alu I o le mea le na whai. Le tau sao toa le mele tu. Ai, ai fo I la Samoa iai. Wa matua talia ina, e le fionga le li pāle mia, le fautuanga na ave e le ati e kopo. Le la unga le da, o mai tātou whau le malo, malalango I le malo, ua tū le teimi le nei. La uli, aua e te toe apo ina, le pola e motu I tua. Tātou uma. Oka e, o le matua malo losi o nei fautuanga. Ma le tā ua o le wha maoni o nei upu, ua lea I le matangi. Ai wha fafonga I ai Samoa I atunu uma le lalolangi ma tawha e fia. Le fia sau o le lutena ko mana e fia whai sona tangata nu moni te tono o Samoa tuto tas. Ma fia whai sana tau tua ilo tātou atunu. Talo whai. Talo whai ia tia whau le upu o le vea. Talo whai ia tia whau. Talo whai ia Samoa. Ma me whai e nei tangata. Ia, toi titi aspela atoa mai e le vea. Ia I ngō tangata. Lea o lo wha fufula ina o lātou langona ma o lātou winga ma me whai ma upu e so ona la lafo I le pāle mene ma tangata nu uma o Samoa. So sola ese mai I le whamana tuina o le tūtō tasi o Samoa ma le manatu o I lātou. Se tūtō tasi ua na o lauli. Ai ngalo ia I lātou. O le aso tonu lea e punoa e ai le ulu. Ma toe mawhau lo loto I mea sa whaie o lātou mātua. Ma o tātou mātua. Le tau langa sa osi. Ida ia tātou tūtō tasi. Ora rau ingala. E le inge mātua o tangata ia na iai teimi o whono whaavae ma mea sa whaia le atinu o sāta ua sāsa ma iai le ngasu o le tai ao. I le polonga o Samoa I pulenga wha kolone. None of these people. A whausosola. O ese. Ai ngalo ia I lātou le aso tā ua. E mana tua ai o tātou mātua. Wa ngalo I la wali ia pe a whaida iai ni o lātou mātua. I le sa I linga mā loa Samoa mō lona Sauratonga. O tau silsila. Ma whaafafonga ma mai mō Samoa. I le tūlanga tā ua ma le alo ia. O pine ale mā lo tā waloa. Ua momoli atu e o lava ia I lātou ua whai I langi le fōlaunga. Whawhitai la uli. Whawhitai fo I awa o le vai teimi leo tui le epa o le awhewsalau I valua epa o le iwa tolu. Le ana whai a mai ai le tufa ngā pine nei ma wha longa tā waloa le malo. I le vai tau o tui le epa. Ona maua tua I ala ia lea ma le toi whai. O nā o se mea fo I le whai fo I le whaafōlinga. Ona le toi a vea lole I ai o se whaata ua I le tero ista o sanga muli ane. Aia, olo o iai pea, le blueprint o le plan atoa I a ao le li I pāne mia ma le te tai o le atunu. O iai le tai au fau e toi whaafau ai mea. Whaafau e rau I a tātou whea ngainga nosi. Ai maise, o le toi whaafau I o le alofa I le mea na tafe mai ai le alofa. Whaafo I loi mata I le mea na tafe mai ai loi mata. Whaafo I le toto I le mea na malingi ai le toto. Momoli ai le whaaftai I ainga o I lātou. All the recipients of the Order of Samoa, the highest order of Samoa, and the cross of His Majesty, His Highness, Maliatoa Tanu Mawhili II. Whawhitai I le tua, o waiwa ai atu o lo iai nisi o lo soifua pea o tamali I o tupu ma tula toa le atunu na tau a ao pine a o lo o soifua pea I le teimi le nei. Ia, ele ngata I le fionga ia afa masanga, alipia,
Le nei fo I tina mo tele tau sanga o mafuta iai a o iai au kilani nei. E pele ia te ia le a o ina o whanau. Le a o ina o le soifua ina ia mawhai ai. O na ata mamai e tau tua mo Samoa, male atua, malona fina ngalo. Wawhetai le tua, sa mai tau ina, le whaaloalo ma walunga o le whaatonunga lea ma le whaamaunga o le whaaloalo lea na tui natu I le fionga. I le sa avea foi ma fofonga whetalai o le maota mo le tele o tausanga to le foa whawhisi. A o soifua pea o ia. Ai le batal noanga ma to le foa le I lewa atu nei le tausanga sa mawai atu. Na batal na noa I ma le fionga I le sa avea ma fonga whetalai. Whamai le a tau sa vea. O te manao ia te oe te tango e whaise tusi o lo uola. Nau whai atu le fionga I le whaasina, to le fo, vai o. O le mea le nao le tusi. E alu alu fiu, e tau le toi fia whai tau I inta ngata. E ma whai o na whai le tusi. Ia e pefua I lavala ia lea, ma e lea I lunga o le fata. E le tango I eis tangata. Ai o le a o ta pena wan whamai lo le te, o le ala se me te mana o e whai. La se awala e te mwhai una tu whaatasia ai lo uola tau tua lo tup wae to tonu o lo nuu le whale whaastoa ma le whale fitu. Nai a unga ruenga ma si au taxi e tasi sa tau mawhai ai le atina e o lo u a inga. Ma au whaatoanga ma mea sa whai se ia o ina o mai I le palemene. Sa u whai atu ia I ato le fua. Vai lau fionga le whaasina. E ta u atu le mea lea lau avatua nei lau fionga. Nai lo o le whai o le nā mea o le tusi. Ale ata o e pue atoa se video atoa e Faiva enga o lou soifua I lea taimi a o e tala vau ma lau tautua I le au manga se I o ina e pale le swafa ma e se ei I le tala. Se I o fo I lau savalinga se I o I le pale mene ma avea ma fonga fitalai. Whai mai sa o e ma nei le nā. Ia lea la wa tā pena atu nei iai. I le poloketi le nā. Matalo sia I le lofa ma le anga le leio le tua. Whātū ma wina ma tulu I le soifua. O le fionga le whaasina. Le tole a foa. Ia po le I ono foi. Awa mea umai e uu I le a ao o le whaasina. Ia le nāla, tā ua ia. Whaatino le nā ngāri o inga. Ina ia. Awai alu aso, e sau aso, e le lau aso, ma mea e tutupu ai. Ai o le soifua e po e ina I le video, ma le kaseti, o le awha pena o na tu mau pea e mai moa iai tangata a o iai le soifua ma le malosi. E wawa ai eila na whanau ma whanau ala na whanau. O sau no mai, o tulei, o fitalai, o mata, o ngutu, o tala, o upu, o ngai o inga, ai ua faa mauina le lei ele mea puerta. Ia pa o le video foi. A wā le soifua tautua o le neita mali. I le toi tau whailo I le whafonga Samoa. Pawhitai le tua, whawhitai fo I lau fionga le li parimia ma lau komiti. O ngā ioinga ai maise na whautuoina lau a fionga. I mea lelei uma ina ia whaatino mo le aso whanau o Samoa. Wa e anga lelei ma whaapale ina fo I le fionga. Ele Aiolupotea John Roach, service to rugby and service to Manu Samoa and to Auckland Samoa Rugby Association.
Whawhitai le nā whaaloalo. A wā tasi le nei tamali. Whātasi ai ma le fionga ia whaumui nā Mika. John Mika. Sa veo ma Palestine o le whaala puputonga o le lakapi au ki lani Samoa. O i, o le malae whawhai le tama lea, na sapalai atu ai i lātou o tama, maalo ma tama whanau o Samoa. A wā le tātou au o le manu Samoa, le taito sfulu ma le 5, le under 20, le taito fitu whawau malo o le manu Samoa, sa mita ai lo tātou atunu. Whawhitai i le anga le lei, ma le manatua ina o le li i kapeteni, le li i painate le sunga le lauli, po le fionga le muangu tia, tautai toko to whai ono, le tangata e tō tasi na ia tuu ina i lalo le va amasaunga le muai, ma le whioti ei nisi tangata e tō tele. I nei tau sanga watuana i atu i moa. Ia lele wa wawai atu nei, ia i wawai. Ale me le lenga ufa koe le ke whai pui poro sanga u koe wa aia o i sisi a wharakalapu. Wa mako le la wawa, ngale wa maua. Le fionga le na le ia fuatino iu au tafa. Ia whale na auti. Io e, wal melna le una fa si ta i lo no fo vai lo. Le sai lingo sa umana mea. Wa va fonga se mon. Le o mo no foi atu ai. E o malolo fai pu ponga ma le fionga a fotino po le fionga foi. Ya Madeline. Ya wa sang e ko fer wa ia si me ma ko le ma ko le la va ele si ka I solo ia lo wa fo ia lo no fo fa tabel vale. Ia indi si o fai fe au, ia fa per fo ia tinama ta isa, ia nai tu te vai atu ele o maua atoa, ia le tele o swafo i la tu atu no ia se lisi le vai asu nei, o le au fa lau I lo atu, ia e o fo I le fionga I le fai fe au, le to ina malolo manu malo, le sunga ia Iuli, ai soli Iuli, ia o moa fo I le nā, ia mastasi fo I le o fai fe au, ia o lato moa fo I a pine tau wa loa, ia tu ina tuai le wha alo o le tātou wa tunu ia I lato mamana tu ai. Au te fia, ele ngata ia I lato, ia ala leo o silsilatu ia to le fo fa fisi lea, ia ta fitai le tautua I la o fionga le fa sina, ia na io na alo, ma na io latu ainga. I le tāua tele le tu I nātua nei whailonga. A o soifua I lato. Whawhetai fo I le amana ia o I lato wa whai I langi I le wholonga. Whawhetai la uli. Whawhetai lea Lance Eves. Ia whapea fo I le tamo le taua ana. Le fionga ia lupe matasila anai Arthur anai. Ia la fo le oia le sunga le li laufali le o ta'alonga. O le sunga le li fai fe au ia soti wa tasi le mātou coach a o ta'alo ia vaiala. Ese le tāua tele o nai fai fe au ia e maise fo ia li I fo mai o tamaitai ia to fai a vena a le vena. Haftai, o le silava e ngā siri o na tāua tele. O le tui nātu, o le pine tāua loa. Ma le koluse a le fionga I le au mamalu o le malo, the late mali e toa o tanu mawhili le lua. Ia, matali mai e le fionga I le tama ainga ia tu ia tua tupua, tamasese. Ia, o le teimi na tangata valeina ai le nei teitai mama saalo na toto, ma fai mai ai le upu e le ma fai o na ngalo, Samoa fi le mu, ia o ngā lo toto, ina ia sa o loto Samoa. A fitai I le lava e ngata vua tele, ia ai le ma fai lava, o na umatala ma upu e fai, I le fai ngā mea I le tai,
le whaanga masani le atunu e tumu iai ua toi whaamanatu mai iai i a teau. Ia se tasi o vai teimi. Lea fo i masalo po lea Faiva se lau fitu se fulu ma le lua. Na sa ua ile whaasile silanga fo lea le tu AP ma le ofiso le va ai tau. E ai le whaamoe moe. O le a lulu se mafui i se vaenga o le atu Pasifika. Ai o le a fese ta i ai ia fola fo i lea i le lititai. Ona mafu ai lea o le mea lea o le ngalulolo. Ia na whapea ila ia lea o le whaasisilanga le nāwai tau i le teimi o le toi ina o le vea levi whapea fo i ia le au vasa. To ina mātutua i o le ngāruenga whaasala lau sa tau tua ina ai le tu AP. Le nāwai teimi. Ai ngā umaulo o alala ma papa au le ngātai whale. Ia manofuanga mau le lalo tū la lata i le tala whātai. E tau o nā ngai i lunga i no whanga mau lulunga. Pe oa ngai i lunga le maunga vaia po stulanga whapena. A le mea lai teimi le nā. Ia ele ei maseisi ua wa aise ngā lulolo. Mai olo o maitawina. Oro fufua e saula ngā lulolo pe o le teimi. Fura po se teimi o le tau le ono i le tai au. E whai atu tangata, e whai atu le whaatanunga e o i tua. E o i lunga i no whanga maulu po e ma no whanga maulunga. E tā i fole lima ua lewa na lau pae tangata pei o leo e mata se tu u ngā waa. I le tala whātai. Ua oi whātalitali i le meo le ngalulolo. Ona e leise sina wawa ai i se ngalulolo. Pe o le meo le na oso ai nili tsunami. Ta fe o le oti ngata ngata le atu nuu pe ana whapea. E le lave ia e le atua o Samoa ona tangata. Ma le tupu o se ngalulolo ma se tsunami le vai teimile. Na lau tātou i lola ale me ta o le tsunami na osa. O le tausanga lua afe ma le iwa. Le ana matua whaano no le tūlanga no o iai ma le tō telo i la tō na mali liu le tsunami. Ia lera, pe ila le tū ngā waa le na whaine. Ua o mai ngā teipeo leo e whaatalitali ia le teimi e pā ele whana ma sau le tūunga. Ai le ilua, o le oki ngā kangaka le meo, o le tsunami, o le meo le mala whanatura, o no swinga o le tau. Ia, se i wawa ia tuala e le mele na whaine. O le matua tele la vau tupe na alu le tu unga waa le na whaine. Ma le matua i nimo ngalo, ma kwa ngimoa paso, e le i mawhauwhauina e le atunu, ma le au mai moa. O se tūlanga leo le ao o iai le waa foe sipuni o li malu o le malo, whapea foe i la tau o le tine. Mute le lopena i ista mai ta i na alo i le waa. Le ista mai ta i a seuman. Ia le mea le nani. Ua se. Leo. Ia. Mua le lito rina. Ia e peina man whaafonga ba iai le ese senga o foe. Foe la au ma le foe spuni leo lo alo aisa i le tai au nei. Tolo tama uli i le tūlanga tolu. Leo lo fai mai pea la tau fina unga le taimi nei. Fai si mawa tuitua o isi saa i le taimi le nei. Ia a o le tu mai lava i tai i le lane 5 ma le lane 6. Ia leo lo tau mwhai mai ai ia foe la au i o le saa o saa lua manono tau sala o le vasa loa. Ia ma le telefoni o le vai nu. Ma nei le toa le lei o le savini le taimi le nei. Apena fo na malu le nei le alo le ngata i fale nei o taulanga ia pia. Ia alo fanga solo atu le toi tu unga o nei tau sanga. O lo ilunga pere sa nei o faisi umi o ilunga sa nei o leo. Le malu o Samoa fa te sia ima le ofisa o tine imu. Le o ilunga pea. Ai misal po la apa pautasi o lo tau fai mai el turanga lo le pito la paiuta. Le lei numero tasi le sa tau wana i le litorina mai toa mua. Ia fa te sia ima le fiong. Ma le sa lea o toa mua le litorina. Ia le na talo fai. Ale mea mata utia le na. E le i mawhauwhauina e nisi. Ia o le a fai e le wa o li malu o le malo, le miti e la uri i. E ui lea, ia, whaafitai ua tau nuu ma le manuia. Ia le fo launga ma le a ua whai ngā mea i le tai. Ia au tau silasila la iei. Ai.
o le winga o le ele i se va ai la loifo le lima se fulu afe ala tautu pe maua wa le manu malo le tuunga le fai le asunga fua le telefoni o le vai nuu lima se fulu afe ta la o le mua o le tu lua e pa o te seme o le tolu se fulu lima po le faa lima ia ona faa solo mai ala ia o le top 4 lava e maua uma lava la tautu pe ma o tonu fo ia le ia se au ele o se au va ele faa mdiina ono le la to participation mai au wai ala lele wa vai tu ia ia ta u la le wa mai lunga le tato producer le to fa su manu o le manu malo le malu o Samoa o le ipu male fast full male lima afetala Little Rina lena so mai ai fast full afetala tolo le tabauli tolu full male lima afe ma pia maroon boina koe maua mai li era wanga le ia le telefoni o le vainu tolu se fulu afe ia e whapena fo i la i le tu unga le na watu nei le sa mai atu nei o le foe la au foe la papa ia na fo i na manu malo ai ia le telefoni o le vainu lima se fulu afe tolo ta mauli fa se fulu ma le lima ia ai mai se le malu o Samoa foi la au lea sa o le foi la au la lea o le telefoni o le vainu lima sefulu afe tolo ta mauli fa sefulu ma le lima o le malu o Samoa ali malu o le malo fa sefulu afe Little Rina mai toa mua tolu sefulu ma le lima afe tausala o le vasa le loa tolu sefulu ma le apia maruna lua sefulu ma le lima afe tala taftai le komiti ia mai se le te fono ia manei tupe te tele io tupe te tele nei sa fa manuia nai ia ilato umo au va sa tauti nga ia mananga partia ile nei fo I fa anga tamata u tele o mea te tele nei na to tu la I mai ai le to anga I mai o nuu masi I mai o lato tapo inga ia ele ngato fa I li put tele ia sila I le vaenga na pe ona toi au mai ai le fa I li pu sala I lua ia le fa I li pu a tonga tele lopo ai se si fa I li pu na ai I le aso lea ai o le tau le na o le toi au mai ia o savali a onga ma te mai tai ia ma le whanau ia ai le ngata I lea o le tūlanga sa iai ia le tu unga va o tau vava ia tu isi mea ta ua tele ta fatino ai ia le umusaina fo ia le mauta o le mau le fale o le mau I te tonu o le tātou nu ui vai moso fafte iatu ia une fa le tonu lau tau wha ia I le toto o faleata ia ma le tūlanga ta ua tele sa fatino ai ia le toe fa le leia le ala foi lea e ala iona o pese atu ai pea ma watu pea la utu ua lalo I le fionga le li pandemia e mese lana kapeleta ma lana whainga malo ila ia tau fia ai le amio pa a ma winga le anga ia sa tangia mai I paia inga ia na tuana ia tunei mai le se fulu ono I tu atu a mana na o a so sofa ma wha le anga ia isi vavau o le atunu o le nei o no whanga o onga ele e whai lava sa le aise tu la fono e pui ai mea tō tino ma mea nei I le tala whaasolopito o le atunu Heritage Protection Preservation Legislation po le Heritage Bill lalo le tu la fono le na pui ai le falo le mau pui ai le fale fono le na pisa I le waipe o le amata ngā le na o le vevesinga atua o le taimi mua le nei ua le usta I ei la uli ia tu lepa a wafo I whaile mele na o le nei la uli sa mata le noa ma whaaso ai ina ua au mai le whanonga o le pale mio o le a talepe tu lou le whaafonga le atunu ia le mesa o le na talepe lalu le fale fono tu wai mua lea
na sisi ai le tanga vai ale atunu. Ma wha ma maluina lona tu to tas. Ta uwhai atu ai le sunga lauli al mali ato, o tau sisila. O to tonu o le nā maota, o lo ta oto ai le tala whaasolo pito le atunu o ato nei matai ao uma o Samoa. Mai le aise nganga, o i lato uma sa a salenga su o le tai ao. Ele o whaalango lango ma whape iti ai i pou o amo pou o lau, whapena fo i so se vaenga o le maota lea. A leo la tu uilalo, awa o le teimi tonu a lea. Na leo sta ia i loa e la uli, ia le whaatonunga, na o mai i le fionga le li palemia e tu uilalo le whale. A sa uwhai atu la uli, ma li e lau fina ngalo. O le whale ma le maota le nao Samoa e tau o tele. E te tau o na whasau. Le pili la leo te whaatua nei Heritage Protection or Heritage Preservation Bill. Pui puia i lalo le pili le nā ma le tu la whono le nā. Wawau ia tala ngā tāo le atunu. O ngā ele, o ngā sami. Ai maise, o tu ngā mau, o maota ma lawa. E tā ua i le tala whaasoropito. O whea lao le au, iai, whanau lalo vawa le atunu o e whasiringia. Le tala whaasoropito Samoa. E rei loa po whea o iai. Nel nau te whatuai. La auli ma le whainga malo. Wa ai sisi vaenga o le whanua. Ma le ele i tia whau. E toi whatu langa, e toi whatu la iai. Whatu la iai ma whatu wina ai. Wa nā o lo ta oto ma teu le lei, ma ufufi le lei. Ia pou o apa, o si mā, o mea umalama. E o lava i le wha, i le mea o le afa. Na whawhau o iwi ma pou tū, o amo pou, o mea umana. Lai teu uma le sunga lauri al mari ato. Whawhitei tele lava. Ioi. Awane toi teu ma toi pou wai le mauta. O le a ngai atu iai, ia le tele o tupulanga a Samoa. Mawhai, mawhale, museum, po'o se mata anga o lo ta oto ai le ano whale o le tala whaasolopito o le tātou o tunu. Ia, wa mana e fwoi o tue whaalongolongo tuai le leo le uso. Ia po le whtelainga fwoi a Vasiliena. Ia, tama tuai sa la tau tuaina le lua api le tele o tau sanga o tuai. Ia, ma o tuai mana tuai nisi. Ia, o le tātou tamā, ma le mātou tamā. Ia, la vea levi. Fuiono se yuli fai waso. Annie Sofara. Whapena fwoi le tō wha. Ia le au vasa. Ia, ele ngata i lea. O le tō wha, ia Vasiliena. Tupai kuka. Ia, whapea fwoi. Ia, lo mātou tina. Anti whai malo kika staus. Se o tō si sila iai. Le fionga i le sunga yama ilo saipele. Le wawa ai le tō tele o nai tō ina wawhai i langi le fōlaunga ma le tele o tau sanga. Sa la tau tau tuai nai. E ara e o mai le temile o lo so solo pēa lava i le ngawha. O le ainga sala vea. I le wha wawina o lea tau tua. Mai le tele o tau sanga le fu. O mai i lo uvai tau. Ma le tō tele o nisi fo i. O mātou uso nei i le ainga sa pesta. Ma le ainga sala vea. O lo o whao wa wina pea lea ngā ruenga ma lea au o nanga. O tala tau longo i lea tunu ma tau i lea tunu mea moni. Io, ei ma se mea whanga pelo e ta ua ia le ainga le nei. Ngā mea strong, ama mea true. Ia leo maila uli ia le whai maile kamaikiki le leo. O whalau wasi. Kānata. Mai o le porkalame nei na o porkalame lan porkalame o mea mo ia. Ai lele, o le matua tala pepelo le ta mai titi. Vai vai nofo au le sana me fai. Nofo pepelo le atunu ul pepelo sili na tele. O lea.
Wana fo whaasana lau mai, ua maliu whafua se I le leri whaipule matua o le mauta. Ia te pe ato. So tau wawaila I se pepelo matua ngata, I pepelo I o le lalang. Ai se pepelo fo I sisi me, ai pepelo ai le olo le tangata, ma le oti o le tangata. Ia tau wawaila I. Ia lele, wa nga I atu ia whaunga. O atu ata maiti. O teine matama o atu whaau. A lele ai whelua lua I malanga backpack I o le. Malon to o whelua I selu. O mai mauelonga malusi au le lange. Whakausanga pangi mangofongo la lo se la au ma. A le lai whatu ele pepelo. A le tautara sao le turu. A wā le mea moni a le na sau lalo le porkalame. Fo le lima o tasia. A fo le Australia. Tangata wā mai wha malosi ese ma le tunu. E le ma whai ona toi whatanga ina toi tū le vai te tonu Australia. Masalo na paule me te loe whatanga I o la lo I lalo le mea. Fo le o le vasa Tasmania. Vasa Tasmania. Le I le mea ta o le Tasmanian Devil. Ngā me o ke volo la ve. O le au ke volo kala pepelo. Ua I lalo I ngā le mea. Ia o te lofo I whasai. I rima whainga toi alu le li ngā I o se mea. Ala ne nā o te whai atu ai. I nei mea sa tu tupu. Whawhitai le atua le oti istangata po la vea istangata po le ai. E ala o masal salonga. Ta whewhe fo I le mea le milo solo I tangata le taulanga. Ia ma whapea nā lava ma whesurua I ai ma lua tuai le aisa po le ai ta te whawhitai lava ta te le o whaalongo I se mea. Na se whaalave lave ma tautia fo le peonga onga. Wa manu ai se tangata. Ai o te loa lava. Ele malo le aisa o la lava e whelua. I kami e tua tangata la tau ia o I meo whawhie fianga. Ia ma mea umala o lo whatino o le tūtotas. Ala fo ia milo ko ia mala aisa la tau ia. Whawhtai atu le vasengo leo li malu le malo. Congratulations to all the crew of le va'o le malu o malo o le malo ia fa pe fo ile au tine mu a malo le fa malo losi e oi na tele tala tangata I lau tau matanga luenga ia ona o le tele o mea lo tupu mai o o iai lava fo I li malu o le malo la tau tele o fa tau ina lo la tau vala awina ia malato le whai ai le mea e ami o tonu mo le manuia atoa o le atunu ai maise o le sailing o le ami o tonu le whaamsinonga le whaino whaalangotu ia o whaasauloto se isi eri televou na mo lia I le tūlanga o le tango vale ma le talepe whale ai o le sa o le whaatino ino le ngā luenga leo ma le tau muli muli I protocols ma policies, ma le whaatulanga ina, o tula whono, ale malo, ma leo I le teimi la tau te sai mai eisi tangata. E ta tau o na whaitau I le tangata ma whaalawi loa I ai, lana I a ta tau e tusa ma le tula whono. Ia, la na, avatu I pea, ia le whautuanga, ia e mai se foi o le tima inga ma le tuu a lalo. O tau o malu o le malo, e te tau o na malu ai le malo. Ia, malu ai tangata uma. Ia le la ua whaalea ngaina le nā mōrianga o le nā li I televau. Ona o le whaatino ina o tātou tiu te pei. Ona a oa oina mamana o mia e te tau o na whaia male mā ele ngā. Whaitau I ai his constitutional rights. Lua tō I ai male a manoa, e sa ili vawe ai se li ilo ia. E tū mo ia matau ave ia le mata upu. Ia le na. Tolus full male tolu. Recipients awarded the Maliator's Cross, the Order of Samoa. Ia le na whawhitai I le tua. Lesi lawa lea vahenga tāua tele. E te tau maono mea leo o atu I le tau sanga fong.
ua iai se pine whaamaupa o se maa whaamanatu. E tū tonu i le mea na tangata vale i na ai le fionga i le tama inga i atu tupua, tapasese mea ole. E te tau o na iai se maa whamanatu i nā. I le mea tonu lava lea, na palasi ai na ua pāle whana, ma masoe, ma umai lava lona soifua. O te lo se mea tonu le nā i taftafa mai lungo le, e longo le Beach Road, le mea lea sa iai i le vā tonu lea, o le whale wha masino tuai. Ia mai se le tuli manu lea sa iai le official immigration o le toina. O whale a whanga tinoa i le nāwai tau. E manei o manatua fo i o le teimilo le toi fo i mai o taisi. Lea na wha au nu uai i New Zealand nei. Ia ina, ele ngata la e le masoe matu malo ai ia le tama ainga i le asolua sifur ma le iwa le na o te sema. Ena tau o le Black Friday. Ai to iwa fo isi matai o le atunu na whano ai soifua i le aso lea. Tangata totoa nei na ua pa u le tātou te tai le tama ainga. O nisi nei o toa o au manga manisi o matai na whao i lunga e pui pui le tino o le tama ainga ina ua masoe le pulwhana. To iwa le leia i lātou na whano ai o lātou soifua. Le walu lava. Le tele o tausanga ma le wha amina tuina. O le tūto o tasi ma le saolotonga o Samoa. Ai le ono i wha ilunga malalai fo ilunga se suafa o i lātou nei e to aiva. E aso talitonu. E talitonu ma e lango ina le mele fai atu isavea. O le tala le nā le i atau. Ma ia manatua i pea e Samoa uma e Sava Valley le nā no whanga. I tei Beach Road. I lunga mai o le apita angalu. Ai le i o i le mea lea sa iai i le ofisa mua le komsina o le malo New Zealand. Te i tau atu i le falesa na ulua i fausia i te tonu le fio anga o apia. Lea i le tulimanu whaafsanga i Ioane William. Ia sisila lai le maa le nā o Ioane William. A o ngāta i ane lava. Tele mena tutupu i nā i le vāle nā. Ngāta i ane lava o i nā lena masoe ai le rii le tama ainga. A o ngāta i atu lao le o ngā sami. Lea na tātou maua mai ai le tele o waa tuai fo ia lea o le kalaiope ma isi waa ia na awhatia i le matangi o le awhiw se lau le ua umala i titi atu te ale a fo i le se lau whaalima wa o mai ale tau alo na rua le lalolangi. Lea na le mawhai ai o na o ese waa na ina. Tele mea sa tupu i le ngāta i whale. Ma le whanga o li, wa manatua o i le mea lea. O le whanga lea. E o nea a toa le mata ngofi o le whanga le na ampe ana le toe tanua ni i maa matulanga whapena. Le mata ngofi o le whanga le na. E ai le talitonunga o le whanga le na o le to ina o so i alo. Ioi. Ta no fo iu tai le whalo le whee. Ta no fo iu tai vailima. Ma masani o na tuli mai i aia na tula whale. E o i ngā tei e asi le whanga lea. Ai tei ua tau nuu mai, e iei tangata ua api ai i le whanga one lea. Nā lai o na toi fo i uta ma whai mai. So i alo, malia lau whinangalo. E iei tangata la ua api, ma ua api ai lau whanga. Na whanau mai ai le ingoa ma le upu, lea ua wha ingoa ina ai nei le taulanga. Tu tonu o Samoa o apia. Ina ua apia le whanga o so i alo. Sa maasani o na sau e ta ele ma wha malu wai. I ngā tei le ngā tei whale. E nice. Ia le na,
Tele i o vavau, tala i o lo ta oto i tonu o le tauranga le nei. A sila fo i ngata i atu i matangi ala lua. O le o ngā sami a toa le mea le na. A le mea na whai. Le ana tau nei le reclaimed area. Na toi tanu a toa tu lava le nano wha. Ia tātou mawhau whaulo i mea na tutupu i le teimi. O le sisi ngā fu a mata mai ai le ono lua se i wha solo mai a. O le sisi ngā fu a lea. E ai o na pine mo na tala wha mau. O I na whenua I ai le tamasa vai ma le teine o polo. Ma u lima kuala ia le ma le la kolo ma le la ai ngā kolo. Ma wakua ia le la ai ngā moli. Ia ma wakua ia ma whapenga, a vavanga kua ia ma sosola tuai. E le se ia luota dieri sa uma. Ma se umanu, lai tali o nisi o a inga na mautu e o mai le taimi le nei wa solo le ngafa ma ua hola ai a inga. Awisi, ua whai malato vaisu, e sui ale to lua I tausanga uma o sisi ngā fua. E le karikari e me rau le whea mai. O ia kaukala ni sa vea kere oki a fo i ngā me. Ia rena. Talo whai le tāua tele o mea sa tutupu le nā vai tāua. Wai le sa tala leo te whai atua nei. Tele o rungari ina whiroa I taimi o tutu o tas. O le whamana tuina e whamangaku ia le samingo le kuko kasi e whamangaku e le siau kamanga whamani. Ai, o mauarang karikanga mai a pio. Wa whaasi maera o kamane karika e la maua le kuko kasi. A whea, au ta whiu e wa aisi tēnei ti au le lei, nā le mātou no umarei tō mālo. O matu ale tuto tasi malei lo loa tua ia so le fato a te I tato e vai le fai ungo le tau sanga e sau sapai mai pepe rua ai oso mai I le pasi e sau mai oi mai ale paka fek se le kua ulo kai e le ma faina ngalo Ia nena. Talo whae ia Gagaifo I ama. Ngai fusu anga sa whae ngā wai kaimi. Ngai fuki ngā ulu. O le si mana tua ina lava. O si o tamai grandfather le to ina e suawhai aso alo e whape neine. Le ala mātu te mata I teile. I tu o ngā waa I sau. A sau ale si tangata le nā. Tu I lumo so alo. A si tamai so alo. Wale I loa tua sa. Wa te ia stama le tū le tamai nefi fo le tū le pātu. Wa tui le tui ina I lana tamai popi fo le vape. Ava mai tala al tala soal. Wa ke isi kama. E whaliu mai kua e whamelko inga. O ia e sa walo ponga ua e kūru mai. E wa mai kanga kai e maka. Ia, le nā. Tele tala malie o le tūto tasi. Ia a le mea matautia le nā lena te talo mai e pulu le liutena ko vana ana le la. Fe mai, la uli, ma le malo tuto tasi o Samoa, whamole mole, fia whai so si ti seni Samoa tuto tasi. O te fia sau I nei Samoa, o te nofo mau ma whai sina o tautua I le tātou o tunu. E le mana I o le mea. Fia sau si to ina I nei. A le sia wali I eno no fo nei. Da so sola I o aku yo. E re o aku I sao nginga ma whaafi fiang. Talo whai. E o ia lea, te le o mata upu sa o fia tala noa iai pe o le so soni ta ua fo I Australia o lo whaua wina. Australian has continued to support Samoa's Ministry of Health through computers, a photocopy machine for the Ministry of Health. 66 million tala to rebuild offices of the whono.
o le sfulu mo le ono miliona ta la lea na lātou fōai na ia toe fausia le maota ma ofisa o le fono. Ia le nā, tā ua tele, ia, whamangalo se leo le wauna, o le sunga ia sau seu si ufanua, o le a whau wina le tautua le reia fiafi, ai o maua ma le tō wha ia seu manu, o le a ma savili vali se iwa ai po le a le ngā sesenga atina o le ainga o lo fatino, i le reia fiafi. Ia, alo whamai le tua, ia manuia tele lungo le ala tele, whapea fo i le sifipo le alo atu iai ia le tātou tunu, whamanuia atu fo i le uso ia pe sta unga Alex Fido o le li whatonu o le tātou porokalame o tau longolongo ai ia le ai tele o kalai stete, ai o keriso ia ma le au whainga luenga, o le siu fongo Samoa so fatas, o tātou ainga, wō me masani lunga o le tātou apia fōlinga, le Facebook page, e whapea fō i le tātou YouTube channel, FM 106.1 i Samoa. Nga me se, nai tamamti nā mātua le nei fiafi minuia tele malulonga, whapea fō i le au whainga ruenga tofi le tua, mo utou Faiva pa ia, ia, malou tō wala uwina, awa, se semai ia manu o Samoa ria tele le au whainga ruenga le atou se vea le nei ma pepo i le tofa ia whangabua se manu Francis Ioane ria le tau maftanga mo se whingalo o le uso ia sau ia manu ria tele le nei a fiafi tu o tau le pese lea o le siva mai ia whapena Samoa whasoi po ia ma e manuia